Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota keenya martu akkasumas amantaa ortodoksii yookaan amantaa kiristaanaa warreen hordoftan martu keessan baga tsooma guyyaa 45 dabartanii guyyaa har'ammoo ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos isiniin ga'e bagaan walumaan nu ga'e baga biyya hundaayyuu baga ittiin ga'e qormaata hunda keessayyuu jiraannus akka feenetti jiraannus akka fedhetti biitti jiraatus garuu gooftaan jabaa waan ta'eef jabeenya isaatiin waan hunda keessa dabarsee har'aan ga'ee jira. Kanaaf kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensota keenyas ta'ee miti miseensonnis bakka jirtanitti guddaan keessan xixiqqaa keessan gargaaruudhaan beekaan keessan wallaalaa keessan gorsuudhaan kan rakkate immoo kan harkaa qabu afaan wal kaa'uudhaan harka walitti hidhachuudhaan akka wajjin dabarsitan asumaan asitti waamicha keenyas akka waldaa keenyatti akka hooggansummaa keenyatti waamicha isiniif dabarsina. Nus immoo waan nurraa eegamu miseensota keenyaaf jaalatamtoota miseensota keenya warreen dhiyootti jirruuf waan barbaachisaa ta'een bira dhaabbachuudhaan dirqama keenya baanee baas jirra. Boruuf iftaanis hin baanaa an kiristaanatti akkuma dhaabbannetti kan ittaanutti immoo kan musliimati waan ta'eef kan musliimattis akkasumatti dhiyeessii adda addaatiin immoo daran daballee akka bira dhaabbannu walumaan itti deemuu qabna. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana ittiin guddan ayyaana guddaa ayyaana milkii ayyaana badhaadhinaa ayyaana jaalalaa ayyaana tokkummaa ayyaana quufaa ayyaana nageenyaa ayyaana waaqni waan booris ka'umsa isaatiin bifa haaratiin guyyaa yaadannoo ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos waan akka ta'uu isaatitti gooftaan guyyaa boruutirraa qabee waan haaraa akka godhu amantaarraa qabna. Waaqayyo waan hundaayyuu inni haaromsa akka haaromsu abdii godhannee rabbi waaqni dhibbaa moti waaqni shantamaa moti waaqni tokkichi nu biraa dhaabbatu ummata keenya biraa dhaabbatu. Kanaaf hundi keessanuu wal bira dhaabbadha. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii ayyaana milkii haa ta'u. Kanaan wal qabatee kana malees immoo waan YouTube keenya irratti Facebook keenya irrattis waan adda addaatiin yeroo martuusaa ayyaananis hawaasummaadhaanis nageenyanis waan hundaanuu wal qabatee akkuma dabarsinu tokko immoo warri akkuma waliin jednu akkuma jechaa tures warri afaan Oromoo dhiigni alagaa Oromoo diina Oromoo warri lapheen alagaa Oromoo arraba adda addaa warreen YouTube keenya irrattis ta'e FB keenya irrattis warri afaan badaa afaan jal'aa jechoota hamaa gorsa diddanii warreen barreessitan tokko jirtu isin ergama ajandaa diina ummata Oromoo sookaneessaa ummata Oromoo baantanii warri joortan waaqnis gatii keessan isin kaffalchiisaa ummanni Oromootis nus qeerroon qarreen nus akka waldaa keenyattis waan si biraaf nu sitti fakkaatini si qabannaa si bira hin geenyaa si argannaa gaafsan wal gaafannaa ammaan booda garuu namni tokko yoo dandeessan nu deeggara yoo hin dandeenye cal jedhaa cal jechuu nu deeggara waan ta'eef san kan darbe isin hin yaamne bakka horiin hin dhoolle kobotan guuran bakka hin yaamamne hin dhoolinaa. Ushaa minaa gabbaat basa'u irshaa jedha Amaarri. Ushaadha gadi namni bakka hin yaamamnetti oolu sarummaadha kun. Kanaaf akka saree dhiiga dhuguu bartee walii gadi fiffiiguu keessan dhaabdanii gad dhaabbadhoof yaadi. Dhiigni uummata Oromoo salphaa miti ammaan booda akka qaccee ibidda waaqatitti si garafa kana beeki. Kanaaf ammaan booda FB keenya keessas ta'e YouTube keenya keessattis ta'e tokko keessaniif hin eeyyamnu isin dallatuu qofas moti bakka jirtutti eenyummaa kee bira geenye tarkaaffii barbaachisaa ta'e fudhachuu irratti qophaa'ina hunda fixannee waan jirruuf of eeggannoo cimaa isin laachuu barbaanna. Ishiin tun of eeggannoo ishii dhumaa waan taateef akka of baastu sittan hima yaa gadhee. Kanaaf warreen naamusa qabdan jabaadhaa itti fufaa ayyaana gaarii isin haa ta'u. Warri arraba muxaa ijoollee qeesiidha ijoollee qeesii qisinaadhaaf abbaan ishii abbooliin ishii warra kaaba Amaaraatirraa Oromiyaa keessatti dhufee ishii dhalche ijoolleen qeesii
ኦሮሚፋ በረቴ ኦሮሚፋ በሬሱ ከንበርቴ arraba muxaa ishii nutti diriirsiti kan abbaarraa barte ammaa booda obsa ishiidhaaf hin kenninu bakka jirtanitti eeggadhaan ijoollee qeesii amantaa ortodoksii kan ta'an Oromiyaa keessatti kan dhalatan qeesii Oromoo kan ta'e hin ta'in qeesii Oromiyaa qeesii Oromoo hin jedhuu fi qeesiin Oromiyaa garaagara hin beektu warreen nafxanyaadhaan ramadamanii dhufanii Oromiyaa keessatti wal horte Oromoo irratti afaan banaa jirti. Nurratti afaan banaa jirti bokkuun kun si duucha aadaan keenya si cufa ammaan booda barri shiraan ta'u ammaa booda barri muraan ta'u barri daaftaraa dhumatee jira duudee jira balballi cufamee jira ሰላም ይሁንላችሁ ሰላም ይብዛላችሁ የክርስትና ወይም የክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁት በሙሉ በያላችሁበት ቦታ ሰላም ይብዛላችሁ ሰላም ይያል እንዲሁም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጨፌ ወጣቶች ለገባ ኃላፊነቱ የተሰና የብረት ስራ ማህበር አባላት የሆናችሁት በሙሉ እንዲሁም ያልሆናችሁም በዓል የጋራ ነው ማህበር ነው ማህበሩ የተወሰነን ነገር ግን በዓላችን የጋራችን ነውና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን በሰላም 45 ቀኑን ጾም የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጾም ጸሎት ጨርሳችሁ አሁንም ደግሞ ኢማማትን ስግደትን አልፋችሁ ከአመት እስከ አመት የነበረባችሁን አጽያታችሁን ይቅር በለን ብላችሁ በስግደት ያሳለፋችሁት ሁሉ እንዲሁም ደግሞ በጾም ጸሎት ያለፋችሁት የፕሮቴስታንትም ሆነ የኦርቶዶክስም ሆነ የትኛውም የክርስትና እምነት ተከታዮች የሆናችሁት በሙሉ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይያል እኛ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር አባላትም ሆነ ማህበርም ምን ጊዜም የከተማን ህዝብ እንዲሁም የአርሶ አደርን ህዝብ ችግርን ከመረዳት ወዳላ ብሎም አያውቅም አገራችን ኢትዮጵያ በፈተና ውስጥ በገባችበት ሁሉ ጊዜ ከህዝባችን ጎን ለቤት ውስጥ ፍጆታ ለሚውል የግብርና ምርቶችን በማቅረብ የኢንዱስትሪንም ደግሞ በተወሰነ ከሞላ ጎደል በማቅረብ አሁን ደግሞ እነሆ ወደ ኢንዱስትሪ ገብተን የእህል መፍጫ የዱቄት ፋብሪካን ማምረቻን እየከፈትን ያለን በተለያየ መልክ የአዲስ አበባ ከተማ ኑሮ ችግር ጨፌ ወጣቶች ለገብ ህብረት ስራ ማህበር ኃላፊነት ወስዶ ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን እንቅስቃሴ ያደረጋን አለ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ ሞራል ያለው ባሉን የሚያም ማንነቱን የሚያም እምነቱን የሚጠብቅ አገሩን የሚያከብር ህዝቡን የሚወድ ማህበር ነው ስለዚህ የምናስተላልፋቸው በዚህ ሚዲያችን ጨፌ ሚዲያ ላይ የምናስተላልፋቸው ምክሮችም ሐሳቦችም ሁሉን ያማከለ ከመሆኑ የተነሳ ማንኛውም ጽንፍ ረጋጭ ጫፍ ያዥ ዋልታ ረጋጭ ፖለቲከኛና ጽንፈኞችን ክፋቶችን ሁሉ የምናወግዝ ይሆናል አገራችን ሰላም አገራችን እድገት አገራችን አንድነት አገራችን እምነት አገራችን ፍቅር አገራችን ክንዷ በተባበረ ክንድ የጋራ የአንድነት ትግሉን ወደ ድል የምንቀይር ድሉን ደግሞ ወደ ፍቅር የምንቀይር እድገታችን አብረን የምንመዝን የሰላም የፍቅር በዓል ይሁንልን በዓላችን ከአመት ወደ አመት ለመብላት የምንቾክል ሳይሆን ከበዓል ወደ በዓል ስንሸጋገር ለጽድቅ ለእምነት ለእድገት ለአንድነት እንደመሆኑ መጠን ለኦርቶዶክስም ለክርስትና እምነት ተከታዮችም እንዲሁም ለሙስሊሞችም የእስልምና እምነት ተከታዮችም በሙሉ እንኳን ለረመዳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን በሰላም ምንም አይነት ባዶ እጅ ለሆኑት አባሎቻችንም ሆነ አባል ያልሆነም የትኛውም በዚህ ሚዲያ ላይ የምትከታተሉት መተዛዘን ይኑርባችሁ መረዳዳት ይኑርባችሁ ምንም ለሌለው ሁለት ያለው አንድ ይስጥ ሁለት ያለው አንድ ለሌለው ይስጥ እንደሚለው ሁሉ ከእጃችሁ ያላችሁትን አካፍሉት ለጎረቤቶች በማካፈል ለደሃኖች በማካፈል ኦሮምነታችንም እናሳይ ማንነታችንም እናሳይ ኢትዮጵያዊነታችንም ደግሞ እናንጸባርቅ ስለዚህ
በርትተን ጠንክረን በዓልን ማድረግ ብቻ ሳይሆን የቦረናንም ህዝብ እናስብ። ከብት ባለበት ከብት ድርቅ በመጨረሱ ዘንድሮ የገጠማቸው ፈተና ገጥሟቸው የማያቅ ለሁለት ሞፈር እየጎተቱ እርፍ እየያዙ በከብት ቦታ ተተክቶ መሬትን እያረሱ ከሞት በላይ ጣርኖና የሞት ጣር ሆኖባቸው ኑሮ እያረረባቸው ያሉት ችግርና ድርቅ የደረሰባቸውን አካባቢዎችን እንዲረስላቸው አደራችሁ ላለው እንደራረስ፣ እንደማመጥ፣ እንከባበር። ክፋትን የምትዘሩት በሙሉ ግን ከክፋታችሁ ተመለሱ። በዚህ ሚዲያ ላይ ማንኛውንም ክፉ አዘል ጥላቻን የሚዘራ ሐሳብ በሚዲያችን ውስጥ ማንኛውንም ሐሳብ ፈጽሞ አንቀበልም፣ አናስተናግድም። ስለዚህ በጥንቃቄ ከጠቀመ አውራ፣ ካልጠቀመ ዝም በል። ከፈለክ አዳምጥ፣ ካልፈለክ አታዳምጥ። ብታዳምጥም ጥሩ ነገር አውራ። ማውራት ከቻልክ ጥሩ ነገር አውራ። ማውራት ካልቻልክ ደግሞ ዝም በል። ክፉንም አታውራ፣ ጥሩንም አታውራ። ዝም በል። ዝምታ ራሱ ስራ ነው። ዝምታ ራሱ መልካምነት ነው። ዝም በል። ዝም በል። ዝም። አሁንም ዝም። አሁንም ሶስተኛ ዝም በል። ለመኖር ላለመኖር ዝም በል። ክፉ አናስተናግድም። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁን። መልካም የበዓል ቀን ይሁንላችሁ። መልካም አውደ ዓመት ከኮኦፐሬቲቭ ጋር ወደፊት። አመሰግናለሁ።